be abeto so me person me Bible they say cast your burden onto Jesus for how wabebre se okoda na enyina fato awurade so onu nkuto en wo betimi because nipa wontumi nwenwene fa basafa bako en countent ne ho eni nti ye cast your burden nti no se mumra me nchen mo amoso mo ne so abre na mama mo home eni so eso no wanya ya ma yeso ahwe awukom bebu wanhwe ye no kora bekum ntam so wate ase ye ne yenim ye urade ne de ye cast your burden onto Jesus Christ wona wonim urade wo na ye stress wo bekọ no obi ase ne ho homa enya asem ketwa problem ekoso nye ba bi fa ko ewiase nyina. So what you say, Tinkasa won't kwana or how be at all. Now some people are thinking, Echnadi and Yibidi, was the unity will be D and the overshet, Madichi, you know, one Casano. Next month, more no one you know. So what you say, because I declare to war at the enemy that men who now wash the shadow, so we didn't come on Paunka. Obey you a few. So what you say, it is a catamanda about Jimoji do more Fusania or the four, and on choir the Casio. So what you say. And intimate house as I drink please cast your burden onto Jesus Christ. Me no be din komo. Me no be din komo bebre. Me hwehwe me Bible no man me hu say we no cry e komuni e warm up. Me pesa uti say this one is a warm up. We are living in the last days. Sana me pesa uti ase. E wie yebre mu ne we. Die yehu bi da na be ba besi. Die yenti bi da, die yenti bi mpeninsem. Die yehu bi da. But ye wo Kristo mu ayesua chosem ne yehu enema idi anim eba eninti sabre no ye gina yie e wo Kristo mu. So what you say eye prophecies e wo ho ye ntimi nsesa onyame e wo se bam na onyame asam no ye ne kore nti there is nothing we can do to stop what is going on and what is about to happen. Die di anim no so sen die ye komu no eninti me pese wo ma wei no bo hu na de hwirewire to so a wonhwe ye de di akire ba no ntumi nyina ye beti ni na nkan ye ho biem eninti ne me pesa me mount ase se shaw sapo mu nsuo ne fa wo ho to awurade so na ahode bia aka wo sa wo gifire awurade ho gio ansa na dabone na ba na we die eye wo map misi so menti bi mpeninsam da the way ni pesi wo no etimi kasa akon bi esi ba bi we yesi ebre bi Bible no can be say Armageddon war will happen. 1/3 of population be wu. Yenim kwan a war no be fa efso ba. Ye di tu ne be kumbi anaya the bomb. Anaya de. You see what is going on. Me share video bi ne ye tu amana. Kese ye bulldozer. Mo be kaya mo bi me kan. Me see bedroom ne bi ye di bulldozer ne be si nipa. Ye tu amana. Which say ye bulldozer. Ene tu zamana because nipa no dos. Itu the tin imudo in you shiri pegum to sabola. My brother, my sister. We are living in a dangerous time. But one we nimu radeno or ma womasu ye di kan mo kokko. So we be ya obibi. Now I'm more kokko. I know ya need different. And said you walk to hoya de when it now so will be the baseball bat through a chi with po and no winning. But if you could tell no pedan say no what they ba. And now so who saw bent to me Johnny. Onyame bibie ni ho wode sie wo mayehu we beba osibra ni bekwa wie ya mo bete okon ni akosem ekom eni asase wo so nyarewa eni okeka ni nyina ntino Christopher we no emoyehu yehu se nsema wonyame kan no na prophecy na hyase airline up. So what you say? Ntuma we bo na ntu gya nyame akiridi nyame be ni di na chikura odokura wo moye wa hwe nipa wuwu nti se nyame we wo yodo nti kanipa be hwe afi no ama problem na ye kakraka no agya urade ho na afi wo dwendwene ho nti me yedai ena me se di ne be ye no bi hyedam no wusu no be tete no be me na be se o se na hini na poto ne ho se ya no hu di onye obi wo kukuru ni problem na odi aso na yire so bibi kito bi no be ye obi su kukuru ni problem ya no odi ayire ne ma ofe ne fie ho no energy ho onye afei ankoma ne mu nye free kura ne yetumi kura da nyame ase osori anopa no otifo so aha na mo se be ye den na mo se chesa nyema bebre pesa mate ase onyame we atwam wo nanim dada. He knows what he's doing. It maybe the Christopher Bompire, already a preacher, will be into my revival. We need revival. One of them said we so now we in our last period. Ne maybe a career say
I was still with Yami shaky grounds. Say, what to any amount for our Mahambo or Musa for Dawson. Sadly, we obey the money be a film. So what I say, or quite be of us you will be Maka boom, be cranny town night. A friend who are fam, no one near my house, will be so shaky grounds, will be so die sumo to me, hell, the child near my ecoso, or Boba couldn't want it, second one want it, third one would the hino of one casa, will be Nkuma, will be one and Kawaii humble, until I did on the ma, until what say a such able body and Nima Eba, and into you. Make a pass a friend of Matthias, say, tell my already shas, or shaky grounds or me, my brabumuno. No, we need immunity or prepare me, imagine before this days come. Because it's that time, no, me that's what the play with me, that's what we are saying, I come on, Drew. So at coming with your mayor, come me, who be by me. But any munyam come young couple say, a bribia, I want the oil. Ntinefie, Nankasa, then ready, ye say, until ready or dog or doyenty. On perceive a course say munti or Kenya no am my young sour tears because Nipani be back a bisi a mini walk, a bisu mu 8 years, a bisi a maybe any walk, a bisi a the Israel for Bible, a brofubi nabe da a be on say who can some win in a ready to sort of say, what can I do? Oh, say me shaky grounds on them cruise you sampa, me yamia, me sanda, rock of ages. Nti was still ready back Kenya who made Abraham motion in and coffin ampa. You win Yankopon BTS, Abraham Yankopon, Isaac Yankopon, Jacob Yankopon, what the Israel food chapel, what the Sotias you won't. So what you say, Nti baby Honoma, I was so Kenyan who many people say yes. What you say, could one a ready din. As for Chibubo. Was the ready to me? Or pursue was sorry what see just one in Tiamu. I want a post. No, I did. No, Nippa Bekurani and Wakasachapo and money. I'm Pijano. I'm a radiant Cassa. Nkebia Mufin Omugune said, no more person to say more. So what you say, Nchiprebi Honoma. We don't say things 1 year. Sa as Rochina Bonum, Ubay Boniet ready. And none so won't see, Obia wouldn't indeed, and you know who some pap. I do way you're lining it up. Never. I'm making come a Bible Revelation chapter 9. I was shocked alive. A baby sent me the way preachy. The minister said, no, when you may be madam, I'm a message to me, no, Wakasano who said, this is just the beginning. We are chassis. Afeni ebe huna kese pa. So what you say? Now what declare your preparation? Now what baby a wujina? Nti eno sa no wo ye kotrobo dwa afeni na wo nyamentam be ye kronkron. Wo ye obi a wo nye urade ni afeni na wo be hwehwe sampa. Wo ye nyankopon no kote ase won sakra wo mui. Na de ekoso nyina nso ye ne maye yunti. So oba tan wo twe aba na wo de bo ne ba no kire so wo ta ne ba. O kire ne se jimi bata na koma ho nti wo se nti aba e yifiri ho. You move be ya relax too much. Ya maybe someone ni sika. E we see afefe de amanche say ye ni too much. Nti wo se wonya mishiki grounds ni hu bebe ye gina ni hu say ye twam ye transit ye mfiri ha. Nti wo makuru kurim we sim haje wo ka hanoma. Wan hwe ya di anim no so. So what you say? En na me nam lake. Ni ye drive ni nam overhead bridge kese. Wana me catch me kunam se wo mpo kakaka ye dawe. Apuye ye petrol ne da ho sa no da yesu beba enyaji wom enyasam ketwa nti wo hwa ne sa na ese nsuo petrol ne da ho kakaka sa no enye common. So what you say enti e wo say itutu ya namo eye. We are living towards, we are approaching the second coming of Christ. He is at the door or babim ukutana ketia or the bro bia so die ni nyuma etie enti ene mema we bi o Bible no. The Bible no call Revelation chapter 9. And no be din komo ho yie pa ene. Na me yie say onyame ebema me aye na kwafo na sem no nti. See totroben so a etoso enum eho asem ena me ne wo eba beka ene. O say na obofo a otoso enum no hyane. Na me huni nsroma bi a efiri osoro eto asase so na wodi ebunu ebura ano safoa man na ebunu eburu osina ebunu num
ebura no ano na wisie a etese phone no kase mu wisie efri ebura no mu na owia ne ehunu dru esum ebura no mu ewusie no enti na ntutu mefri wisie no mu ba asase so na wo ma won tumi a ese asase so ose ese asase etese yes o ma won tumi a etese asase so yenya nkyere tumi ose na wo ka kyere won se won ka asase so enwura ana ahahan momomo biara ana dua biara age nipa woni onyankopon enso ano wo won moma so no enko oti ase wo ma entutu mebi ya hyeda pum musie e wo baabi a o mo hye baabi mu te se fon ye pum musie pa enyasem ketwa enche ye bebi wo mo so mo ma basase so na awurade ama wo ntumi no wa commande wo mo se ema wo mo mfa wo ma no nka nwura wo mo mfa wo ma no nka dua bia nipa wo mo meha wo mo yi nipa wo mo ni wo nyankopon enso ano e wo mo maso wo mo enti eni bebie sa bunu ebura yi ano san tutu me wo ma ye ready go ebura nu ma ye pu wo mu usia enche ye ba bibie wo na tie hai me san aka for ni biem o se na wo ka kire won se won ka asase so wura ana ahahan mumunu biara ana dua biara jinipa woni wonya nso ano won muma so no enko na o ma won kwan se o se na o ma won kwan se won ku na emum won ha won abosome nu o ma won kwan se ma won ku on how nipa 5 months na won how no te say enyenya nkyere a waka onipa bi ade na enanum no nipa behwehwe owuo na worinya na obene ose obepese wowuo nanso owuo bedwane won enam sa haw na santutu men de be ha nipa nti nipa be pere ahwehwe wuo se neidi coronavirus nti ye dwane wuo yare yekodie wuo nti ye dwane wuo but bedroom rebi sa moyi pia enipa haw no be anu be ye din too much se enipa be pese nka wo be wuo nanso owuo emfa won o se na ontumi o se na ntutu meno suban te se aponko a wasiesie won ama okun ede na bribia wo won triso no te se sika abotire na won enim te se nipa anim na wo enyi te se emma te se emma nyi thank you na won sit te se jatase na wo nkatabo te se dade nkatabo na won taban mu jiji te se aponko bebre a woreko osa tiasienam ntiasienam die na wo dua te se enyenya nkyere na wo hwiti hwiti won dua mu na won 2 minutes se wo ha nipa onipa abon consider onipa bosumi enum o ma won 2 minutes se won ha nipa bosumi enum na wo won so o se na wo won so ehine aye bununu emu bofo a ofre ni din Hebrew kasa mu se Abaddon na Heli kasa mu die ede Apollyon
ose emusuo biako etwam emusuo baako no twam hwe yeyi akiri no emusuo mienu da so ereba we akiri no emusuo mienu so eda so ereba ose na obofo a otoso ensia no hyane na mete ene baako a efri sika aforibuchi a ese nyankopon animu no eman enan numu eka ekire obofo a ote oto enso ensia wo totrobento no se osi sane obofo banan a wosiesie won ensuban osi osubontene kese Efrate eho no na was mama kenkan twi no mfiri hanko 13 no mama kenkan English no mpacho cause yes enye de 13 no me wo 13 Revelation chapter 9 verse number 13 eho na me no ugina edu Revelation chapter 9 verse number 13 was say when the sixth angel blow his trumpet I heard a voice from the four horns of the gold altar in front of God. The voice said to the sixth angel who had the trumpet, release 4 angels who are healed at the great Euphrates river. The 4 angels who were ready for the hour, day, month, and year were released to kill 1/3 of humanity. The soldiers on horses numbered 20 million. Was it, I heard how many they were. 17 was it in the vision that I had. The horses and their riders looked like this. The riders has breastplates that were fury red, pale blue, and yellow. The horses and head like lions. Fire, smoke, and sulfur came out of their mouth. These 3 plagues, the fire, smoke, and sulfur, which came out of their mouth, killed 1/3 of humanity. The power of these horses is in their mouth and their tails. Their tails have head like a snake, which they use to hurt people. The people who survive these plagues still did not listen here. The people 20 medruno Revelation chapter 9 verse 20. Was it the people who survive these plagues still did not turn to me and change the way they think, the way they're thinking and acting. If they had, they will have stopped worshipping demons and idols. Where the mamen can tree, 20 no, me do 20. Mamen can tree. 20 no, the whole quantity met ma can tree. Or say, na nipa aka or say, na nipa ekaya wanku ehwe ahodi ewo ohaw dodo yi no ansa kira won adwene efri se won sa ano enwuma ho se wore asore honhommone ni sika ni dwete ni yawa ni obo ni dua honini eni dua honini ade etese asem nanso wantumi antena na wansachira won adwene efri se won so wansachira won adwene emfiri won ewudie ne won eduto ne won enwuma mone ne won kronomu in sense so English no so sadly we sound good we need Bible reader tino me here I was say me chomebo me san gina 9:20 wa me sa kan bi mo English no or see the people who survive I say one more sa emoyi
ebekeka omo survival ye ene wo mo ye ba share si nku no 1/3 of them no omo survival wo mu no asa de na enku no ye nhwe de omo ye or see the people who survive these plagues still did not turn to me and change the way they were thinking and acting. If they had, they will have stopped worshipping demons and idols made of gold, silver, bronze, stone, and wood, which cannot see, hear, or walk. They did not turn away from committing murder, practicing witchcraft, sinning sexually, or stealing. Nyema si ye nyina enipa a omo enya wo mutididi mu no omo ansakra omo kososom wo mabosom edi ewu ekochicha nua honini ede wo mo to wo musika ene wo mogudie so omo ansana wo mochi amma wadinsen nti wonyame sabre we event edi enimu no esoso tedi yigina mu sabre na wose wona wo munni wonyankopon enso ano e wo momma so munni na eso wonyame se di satan ebe ma ye mark of the beast ebe ma ne mark of the beast no wonyankopon so de say mark ebe me ma ne ma wo nti se wo hye sade ne na eba wo ma wonyankopon e de mark afa wo momma so no they are the ones a emwa ne ntimi ntache wo mo. So what you say? The entire the bia so for preachy, mon sacra maju, sa wo sacra waje. Na onu onyankopon ntama yonkofa be ye kronkron. Eno na ni moje hyigu wo Calvary asase ntime nyina ni mu no. Wo de bete wo ho afiri wo boni nyina mu, no wa kire wo din wo nkwanuma ni mu, no wo de nso anu aso wo mama so. Enti se Satan eye na niema ana wo sane bibi gu asase so a. Abofo ne ba bi dis adwuma na wo hu a no wo hu sa wo onyankopon ba on tache. So what you say? Intina de bia yaka munyai boni yo mo repent from this and that because at the moment I will be die boni yen onyame wo be chiebe wo chiebe wa obenya obema wo nkwa said e de say John 3:16 kan no o se said onyankopon do wiase nie so wo de ne doba wo no kro no maye no di o gini di no onyira obenya dan nkwa na de wanyini ni de wo bu na tendada sa wo koji onyankopon di wakoma nyina mu wadwene nyina mu na wudwane firi wakombone nyina ho a eno na mugya wo be hyiegu wo Calvary asase so no wo de beto wo ho afiri wo bone nyina mu afede wo ye ne dadada no onkai biem. So what you say? Ena onyankopon won say adeboyefo ne atenefo mfra afa wo ba be ma wa hyansode. So what you say? Nyema eba no ebe cha wo ho ahia ebi nkan. So what you say? But when I win Yankopon so I don't know they will go through that. One more dear, it be ebekon. And it is straight nipa say, one more to the neighbor, on chime ready. Now when Yankopon ama ne makia, and yama airban, it be near day into minkan. Inti di ntia ema ye sakrawaju no and then yes one time obu honoma obewu yes fe ready no ma fe ready eh. It's more than that. It's more than that. The biya near do be say okromfo no onyankopon agye no ono kwa no ye kromfo no na bone e wadi no ye dikan ebu ne kumfo dada wadi kan na kechia wo ne bone e wadi ho ba ni wumpo ohunsampa onyankopon banie be bia ma wonya privilege no ni ye dikan ebu ne kumfo I was saying, still near so you wouldn't come for Obi Dada, you decline a judge no dada. So what you say? And to blow him, ye ambuabua ye. So what you say? Sha, onipa, our tears are so winning Christo. So I fire Yesu Christo, and the ni niura, and then a gem qua. And to say the yapaka, SC magazine for so many years, I say. And no second is you na engine at the enya jumaka na saying no a kureti mi wuram ko wode ma and definitely mi wuram ko wone ma in fact wo kureti mi ko bobone ho no wo hye engine ni nchen baabi no wo da ho wo de why you fie. So what you say? But at the moment here mechanic for be ba ho
ni ebe change engine no ni ebe safo be sie ni ebe start no mo na engine hit no won kan kira boa no se won pie because of the engine hit no no na be pie so what you say because you the safo be sie ni safo ni Jesus Christ onipa de boye di obema no nsa so se Awurade mi suban dada ma brabo dada me jai efiri na koma mu edi Yesu Kristo be ye ni wura ene ne kra agye nkwa no sai nipa no afeye de safo ni besim mo na wo reading the Bible obo mpaye obo tene na ebra no inji na hyase estate nti ho ewudie ba bedwane edwamamo dwane pesami kumnya ne hoya ede ntinchicha ede sai meti umakao krono ede raping ewudie nyinseyigo afa na ubia epe baby de ne ho afa because e hono no ijame edare wum ontumi nyina ho wo ne ma ntafre wo ma wo mu dwane nkura wo ma wo mu dwane nti we no nyina bepepe baby afa afa na wo mu obeda mpan afa na Holy Spirit abe wure ni padua nem na obe take over. So what you say sa na ti o nti the more you go no uko wanimu na no afa na wo ye pepe afa mo na wo ko na afa wa beji Yesu adi ebi kura wonim se dwamamonye ebi kura wonim se nkonkonsanye afa na ye preach nti preach na ye preach ni nyanse ye de safo bi esi ni padua nim nti preach na ye preach wutie ni nyina a wo read Bible ni nyina no inji no aye ahiti nti boni na wo mu ni nyina na fa obia epe ba bia fa because won tumi mfa wonye de opabiem uti ase wo mu no nye free biem wo dwane ajo kala nkwa na Awurade so utu na ne ba kwa na utu ba kwa ma na fe wo boa afi mo na wo ko wani na afi no be addicted afi wo sori da ko no wa mi Bible mu kura untumi ntina afi wo sori a ase bi ko na be ka wo se na ho yira wo bibi na wo be ye nya wo se da mu ni nyina na wo kara mu wa ye basa na obi kura na obi ni be nya route na wo tena se na wo se wa nye ni afi no no kura na be ka na de mi ka na wa fafo sister kuya me sorry and na se de mi sikasa ya na nye afi na afi wo ye better nti obi hye obonte sister kuya penny wono pa na ye kan se mu wanfi no isi di nipa wo se so sister na sister pa afi na o siesi wa ma nkwaje so what you say sa na ti afi wo siesi wo sa afi wo cheke wa no husamba woni abre ibi kura mpa ni ye wo to abosomfie ye wo to nkramum ye wo to edesai okoto ne niema afi niema bi akyekyero afi wo se nti no se mama kwan nyinyum fi enema busuan kontonkyire afi busuan kontonkyire wo mu no afi na Awurade be sane sano because ye mu bi utumu se tumi wo fi ho no wa ye se wonini wa kyekyere wa fi wo nase akosu utire so nti se ye Yesu ne bebam no wo be sane wo a onne wo ho I know na ya ne binum ka sunsum person honam ye mere because Jesus Christ ne bebam na wasane wo afrim na ye wu bebre ye wo yeto abusumfie ne nyina ne ye mamenum ne ye papanom ekuta nyankopon honhom a wo wo ye so what you say nti mamu ye den nti onyame te soro no hwe akoma ne kuta wo no because wo se akoma ebubu na peche eno na wo mpo no wo hye wakoma se eprehwe Awurade no woni abre se wo pesa wo hwe Kristo na wo to de ne no say yes we mi so de muja metumi de na ye bibi wo betuma boa madwuma no na me pie mani munyama me meya nyira afi na Awurade aba besra so what you say afi ye preaching afi bia be ka bia wo cheke ya yes mo so fu kan yedi we de me ye bi wo afi na wo cho ho afiri ho nkakran sa afi wo se be bia wo gina no afi wa sit tintim so what you say afi wo bone utumi ponte to dabi we de ye bone menye afi secret place a wo bie ni ho no utumi wo say yes wo bie ni ha de na so Awurade wo ha sa bone ni so what you say afi wo nya wo tumi ni adwuma wo nipa ni mu nko a in your secret place because wo say wo nya me ti so wo show afi na wo bo bra afi wo bia na nko ye kɔwensani afi me area wo nam ne friend sofo afi first no tumi winsa no waburu no de da fam na afi nkɔla di ne ho agro afi wo behia no no hye ne trousers se shirt na ye fi ana shirt ne hye da nya papa ko bu so keka hyem na afi amanfo friend sofo afi wo be bia ba wo mpa wo ntwamu ho
Ohu baby yedi konkonsa wontwam ho. Ohu baby nkofo ye party ebo aben wa ha ye nti obi a na osisi na so ompesa anyum no koratie because ebeba be woni mu de bia opese na koma mu ne na dwene mu o prezi Awurade nko a. Who sa penu say oje ba ofie. So what you say? Ntina de bia because ye nyanka and you maybe how you don't know. Ntitro bo won is a free there. Onyankopon so ba de boy for ba de bi osori na mo sakra you and what team was see again day. Nina is your own good. Because you maybe how you don't know. Ntin ye nkofo nti oba no be preach wa. Wo ka boni ni mo baka sa no na ti ofie. Afa ti mi wo sapia. Iti mi chichaw nti de bia na me papa akosi wo taka. O sister so fu preach na nka oboni a da no wan preach. Wanye hu. E wo so wo cassette mi ka oboni a wo ye na utumi ye dey eche wo firi wo. Enya bibia nti o, we are preparing you for the second coming of Christ. So what you say? Nti wo see free star be prepare wo. No Onyankopon ma wa hyanso. Eno na niema eba no, ehum to asrochi bo otumi agina. Me se me kenkan ya me duru ho no mo say, wona wo Onyankopon hyanso no say, eh. Chibreki. Nti so Onyame obema ya hyanso wo. Nti se tan ya bema sisi no. Onyame so bem namba de ma. Obema wo mo sign. So what you say? Nti no so what ye be fajem. Ijana what ye be family say, obi a ukuta the Spirit of God will never bow down for Satan. Obi a ukuta the will never bow down to a different. And to see a chise can also, and now ye bibi also, ni yesi di na Kristo ni sa ye bi ku a. Honhon kokuna watu mu no, ono na ebe ma utumi ama watumi agina. Ena wono so se wen nwane amfi ubone ho, na da so te bone num, na nyemafunu no gu mu o ma. If it was Onyankopon or just was so one tear solid dan ye de ye nsa asimu. Was so obeye ne tena bre wo yimu. Nti wo se fi oda ban na Jesus Christ am fe na di so. Wonya betre fi wo se wom. Afa na wase tintim. So what you say? O mama so ye den e chen watamfo. Baby a wonam bia Satan hu fitikotia na wo ba. Otumu say yes, Onyame bia basa. Ikura Onyame biti mu. Nti esumbo edi ne besio ehum tuo nti na ya no ye stakase o se si wudan e wo botan so ugusi na nwemu a o de wesi na nwemu ye de won kuta the Spirit of God asoro no ko bi keke ba nyame honhom nti ni mu nti wono ankasa wote se wiasefo ye bia no ko wote se Kristofo ye bia wono ankasa wo hu bebi o gina e kire se won to be making the mind enyina ba bi fako. And no was sick I will spit you out from my mouth. So what you say? Obi nyame hu tinimu okojire baby a ye gu nsa ye fra bosoma chese ni bufu ankasa ni butimi fu ma wo hu de onye chese etete na ankasa ama ya na wo hu de onye. So what you say? Na me de me kan bibi wo e de say the amount this time mu say na me ya meka na mu gu nsa na mu yese me hu bibi wo Bible na bo me hu pa ne me no be share bi wo Bible no call some 6 verse 4 enyum 6 verse 4 ne ti ho so asem kakra enyum 6 verse 4 yen kono me nkokere de me mehu a ema me hu se obi gu nsa ana ye no mu be gu nsa na me buafu a na masori afiri ho ye won tia se be kasa o kire ho ni nyina no sem se wonyan reading the Bible no enhu de kire ebo esa eba eba nti eno na made bia na ye ni abre na ye ka kire nipa se dwane firi wakombone ho na osoro ahenie no aben. So what you say? When you name free wakombone ho, you will be in trouble.
when you're not pet, you will be in trouble. English. Binti Professor. Abana. Anya say ye. Nti sabre no. Obi a prehwehwe awurade. Say awurade hu ne mobo. Na onfa enso ano. Enso na nti ye kasa ye boa ye ho a. We are preparing ourselves to meet Christ as a channel. No. You prepare yourself. Near your concon where radianim. No opinion any munyamwa. Yanya Iraba. Who vessel me come also why we did be an intimacy. Minion Pempensway Druno and your commosa. Oh, that day. And Pempensway Druno and your commosa. Oh, 15. Yes. Sorry. 16. Yes. 16. Thank you. 16 verse 4. Psalm 16 verse number 4. Was the one would di and yame fufro echidino. Wama 1 year doso. Utien ye. Was the one would di and yame fufro echino. Or ma 1 year a doso. Was the namiri one muja eshiesa megu. Na merim fa mano emmo wondin. What eh? Sadi we nko a nti se me husu obi gunsa ana obi frabosoma me butimi fua na me petokuru bi e de me ho akwakwuram because of this particular word. Psalm 16 verse 4. Yes, Psalm 6 verse 4. Psalm 16 verse 4. Tieni me san kan biem. Wo se wona wodi enyame foforo wo ne hwan obi obeja Yesu Kristo akosum nyame foforo bia obi obeja ye ne ready Yesu Kristo ho akofre onini akosum nyame foforo bia asem no woken tie di wokafa se nipa no wo se wona wodi enyame foforo akiri no wo ma won ye adoso o se mirihwie won moja ahwiesa o hwiu obehwie won moja ahwiesa te se bi obi gu nsa no sankofo no nyame bi hwie won so moja ahwiesa obehwie te se bi obi gu nsa tieniyo di ntiama me biema no na meka obi di tu ne ho na me de me ya bosomsom ni me de me aye de ye hu de sie ya na me hu se nipa no wo mobo unyame be hwie sam nipa no moja te se hwiesa me sai gina obi because they say ye frabu Ghana na be dura buchire ye bo obi maso ye bebobra ene nkofo bi etu omo ho si wo se omo ya hemfo which is asase bi anim obi wo hono mo a ne fie kura wonye de hia akonwa kura ni ho ba ye nyina ye be hia kontum ene nipa ba ko to ne ho si wo because ba bi wo hono mo woto wono na pani wo ho eye ye pese lending for ye di muso hene nti asantefo wo ha mo ne mehene pepefo a mo wo ha mo ne mehene ni ye nyina ye bidua afedi ko wiase a ni e di abosonsum na to ye wa buja nti ne wakọ yi ase no na afi eyi na se ye tie no na yi hwiesa uti hobia wo ye wo mo abosonsum no ho fafafo umuje ye onyame so obi hwie na hwiesa no wo ka ho bi di ntie wo se wo mo se asase bi ni America ebi ni London ebi ni Germany ebi ni Italy awo mo se ye ma wo nkwan no mu ni ye so hena no we should not allow them to do such things. We shouldn't go there because we are Christians. Me sabe sisu obi mpesa utie ni ye na wo soma bosoma wan fa ho ho na dia bosomsum fo che wan fa ho ho wonyame ka so be hwi obi mo je hwie san enye common word tie ni ye me say si wo so bi because e hono no e tete me papa e bia me wo bi wonim okọ asori o owi a obi si o mi ye na odu odimrika na odu ho okọ ya umfa kasa de ma kasa na mfa de den ye begunsa na sofofo abokre ka no moto ni nyina ne say all these people so edu Sunday they go to church
nti so ye ne bi bekunum na nkofu wu a emfa ho nke Kristofo hu na onyame se wo behwie wo mogya hwiesa kote tie bi me sesi so bi ho hia me pa me pese me bo obi na ate ase na mo mo hemfo no ate ase di nti anochewa Chicago Ghana first mema bana me nansi wo bi mkopem se Yesu beba eni asikire ni because yesi Ghana fo nyina na ahia oti ase yesi Ghana fo nyina na ahia ye nyina afeso a ye be hia na ya petrol ye culture ye de kente ye de all of a sudden cruise bi so mo ye ahemfo nti wo mo ba na wo mo be hwie san ti wo bia wo ko bia eye ho fafafo unyame so e be hwie san kofo ni mo je hwie san uti ase nka ye ma no mo nim ye culture anameboa ena ya ba kurudue mu ye be kira wo mo se de wo ko Ghana ya hini se netie se ni mu de hini afedi ye ya ade no asase bi eni ho obi kura wo sisu no so no ye sante dishi wonye ni fie ahini kura ni ho ni ya makwan na krusu ya betena se na wo mo sa bi nyame ni mutia wa bra yi mu 90% ena ne ye ko American embassy, German embassy, Italian embassy akoje visa yesi ewrade humi mobo se me konye de mame ya sa krusu ya bedane esuma nyame foforo enyame ni pansa na ye and at the end of the day almost sorry asako di nyame ho few oti ase nti mema bra metie so bi kasa wasakra oye Kristo ni no da so di sadie de chia mehu se da bi oboa oye nyatwom oye kotrobodwe nye sadie di no the Bible nridi me sense su bi Psalm 16 verse 4 ose wona wodi nyame foforo akiri no wo ma won ya edos tio wonyame se wo beba wo ya wo ados enye me beba ni paso no hu botano na de kurashim wo beba wo ya wo ados nti that means wo put him friend ko few because wo di nyame foforo akiri uti ase we are busum for the fafafo you praise them instead of telling them say debut we at no mean never because you hear son you see them bufu so what you say intina won konkon to me metra you bebre mu no aya sofo bibia hia se wa bruchire ne asekire ni wo so be ma wo ya wa doso nti wo mu gugu nsa wo mu amoa ye di o wo mu chichi wo nyame bufu ana abegu ye ne ye maso aye so ya ne ma ye so ye mansa ne ye do wo mu kono wo mu ko chichi nyame bufu e de begu ye ne ye ma no ye se ye ko kire wo mu ye kuru mama mere no so what you say sabeti o bisimi hu ye na me ye hwe na me si urade fam body chan because my makosa di wi ache makoko places a yegu nsa minim nti no se nimdia memani nti o mayira se wo nya sadi we wu nimdia wo bayira ebe ye wo sa wo kwa sore nso ne nyame ne buofu obema wo ye wadoso afi wo tie mu a onyame wo mfiu because wo yegu nsa pe ye hye nyame bufuo wo so obema wo yawo ebe doso problem after problem. Do be ye no koko wenye. Nti wo ma wo ya odoso he, wo betempenten kwa wa bruchire adwuma bia be ye bi. Nso sikada ho wonya bi. Wo be bresa at the end of the day we japade wo bi be fa di so kwa. Cause wo nyame pesa wo ma wo ya wo edoso. Nti sa ya hemfo no, wo mo ye wa bruchire ho. No way. No. No be asesa na magugan no do madru ho no be friend ho sofo no friend ho sofo mame no te ase ye gu nsa we se me hinini ye di akire
ye wi a de kumi kura ne chama wo na ye no me ema me yem me yefunu ye ne ye na ye me yem ne se ye fra sofo no mabɔ mpa ye first ni afra nkremufo no mo so aba ni afra bosomsomfo no mo so be ko ha wo ntoma ni apagya snap na kobra ni gina nkyɛn ni ye hwie wo mo ye da o mo twetwe wo nyame abufuo na bi gu yesu. But some people they don't know. Nti tu Sunday na sa kwa sorry a wo praises no kura yi nyame abufuo e hye nyame abufuo. So what you say? Cause was so be ma we ya wa dosu. So ntina me hu say nkranfo yi akogina pum ehwie sa ejina se park so ehwie sa efra wo mabosom say yare aba ei ye de no mi o na class asem nti se nkofo bi pai wo nyame ko pese opon ne nsa wo pe obema ya wo no adosu. They are not helping. So we be so kwa sorry o. We better ai enkrebo for mon sorry na mon frɛ munyame. E mo amosom so mon sorry na mon frɛ munyame. E obi an sorry mon frɛ nyame ni obi nche na ni munyam. Nti yem frɛ nyame foforo meka mom. No. No, nti mo yesadi nyame kro ma ho because woni obi nche na ni munyam. Na kyena nko koya osom abosom na amamo aye dabi. Apart from Irade, Jesus Christ of Nazareth, who freedom me for be a Irade one maho. So what you say? But you're so funny be. They don't teach us this. Me sense is so one more time and son of my jump walk on my so. So when you don't mingle with such people. Omo ya dear stay away. Nkohobi. So what say when you make come from ma na you be wajo no what na chance of the mawa don't go near these people when they gather cause we mo chia e hye nyame abufu o mo pagya wo mabosom no mama nyame aye ketwa the who kura ne say so for bomb pa you na we so aba and you ask yourself what kind of a pastor are you? No, what to go? Until we are this side pay, obema wo mo yaw adoso. No wo hye wo mo gye hwiesa. So what you say? Me see wo so bi. O say, wona. O say wona wo di nyame foforo achi no. Wo ma won ya edoso. Me hwie won moja ehwiesa magu na meremfa mano emmo wondi onyame no wose wonfa no kora ma wodi nti wakokoto wo tiam no na yese wonfo kyese enye ehu nti na bible ne kasa bosonsom ye nkose asem nti so obi so ko asore no say this and me ye chia me se won konkon wo mada me se da wo be bompa ye da no ko na ya mbedoso da no ko ne bu be fu mo so what you say and no ko na ne bu be fu mo but we allow them ikushiem nka kontufo akontufo bia kontuni bia ukutenya medwene no osonso ne ho e de ne ho ma awurade because we are continuing we are hoho what you say yes ye ya hoho but niam ye no emanya me bambo ntimi nya kese we ye nso so what you say nti wudi sadwuma we ya onyame ne bambo ema oso nti sada hia dan nso frɛ no mfiu so what you say nti se Kristo be ba wo mu pa no one about betna ama hun concrete you have to stay including you and your children oh nyu nko nti ye ma no me kyerɛ wade bi ne bie wani wo bibio ituru bie ye mu bi ye mai school so mko omoni abrofo ya ye mai bi kura be kyɛ wo
adenti na mkola ni dru pempenso bia na abrofo na peja che nkola yi adenti na ye man dru ba bia afa ye mu bebre ye man bi ebi kura ende up e wo jail adenti na kakola wawo no edru ba bia be ka se ni tiri ni fie so what you say eni me bi enkoyie ye chichi munyam ye bufu bi e de begu ye mother so nti sesa sensu di ene de e ba ye so entutu ma ye se de puru wo mu waburam so wo mra me nipa abusumi ndum na de wo mu fa wo mu nka no ene de wo nyankopon ahyanso se wo benya ahyanso na igina de wo be ye free enne so what you say nessa me ko asori aba na mitimi Sunday obia in God we trust. We went to church, praise the Lord, hallelujah. Saturday eyi na say enyum bia koso me say this time Facebook don't lie no ma say twa ne da ho na to pa kese ne dress ya kese enya asem ketwa Sunday ni say twa selfie asori dem e do so ne e de kire nti ya ye two face was to kutubode me fiwa afamanum me fiw afamanum so what you say sani me na koso nti ye two face ye hu ba bi yigina nti say problem ba ye sufre guadia o fie because ye dia bosumsum hye ne bufu ma wose obie na numpo mo dia boyendin no obema ye yawo adoso wose wona woso anyame foforo iwiase nyame ene bloggers ibi etibi bi wo mano na mu Yesu no ene yekofa Bible won hwe yi wo be basa won wo hye wo mouth won hwe yi wo be ye basa umodam so wo modam won hwe yi wo bra wo be ye sakasaka wo ti ase won hwe yi ye de wo hwe ni so what you say eni pinyami dodo Africans ni pinyami sa Bible so ni tefo wo boni e beba no de ne ho anyinta atete kwa wo kasa sei no obefa manya soche yenyimi yo ye dwane because yehudi di enim yehudi di this is not the time ni sie sika ni sie diane no si kronkron wana na fanis ko sie ni mu na wa hwo sie bano ni ntutu ma ye puru omo nim tise ni panim no mu nwi tise ni pani e ba sasi so omu dua ye sanyanya nkyere e de be ha nipa wo se nipa be prise wo be wu nso owu be dwane misinti we ya ekosi oh sister brother wo de me mautam kakra wo de wo be hu hypocrisy me emesa betena ha kan sabre sefe everade hu ye mobo everade obo o da so nyantam ne fie mu on zakra yo makwa kakra bi meda wo bo say yes me say wo mu be di boni kura chen this time ni pe be di boni a chen say sa me say boni sa be ba no be do so chen we because he ashamed to me ama wo ba hanipa abusumi no na still wo man nyane fi wo mabusumsum ho ene wo mawudie ho ene wo djama mumu a hey brother sister nye komo nti wo nyame wonim nipa gye wonim bibia he knows everything because wo yakomo bu kalifo so what you say abusu sama nipa be kan e be chen we di Abraham Moshe kan koresa so futi what muti mi kase onyankopon no no bi nchane ni monyam na mimi ma ba ma na ni monyam na mimi na chama ni monyam nipa abusu sam na ekoso nyekom nti this is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journey run away from this world. This is the time I was saying journ
Johnny. Sisi baby ayi di party bi ankoso me boa sisi ya lock up bi anhye dem me boa me yema wo mo chance kakra bi wo hu di besi ma freedom kakra mra brother sister obeka me kan market on the wall enye man kofo be ye no enye bu system o mbe ye no e be si we ba wo ni tifo di dwane no nyame ma wa hyenso before the danger that is ahead no come to you. So what you say? We are living in a danger. Mr. Danger, more danger is ahead. We actually no nyakomo. This is not the time. We dey ready with your mobile. Now we ya the niba kotete ho ubuada. Sabri, ye catch kremoni say sakrawajen wo so ahini na ben. Ye catch bosonsum ni say sakrawajen no so ahini na ben. Ye catch obi a osum nyame foforo 8 years. Say mon sakrawajen no nyame mama shansom before it's too late. When you see the man on the is over. The prayer so don't become the man. Sabri. Sorry for them. Sorry if you win them. Sorry if you win them. Ubi the tuning or so odofua wada. Oh nay. Asiani say sorry na Christ beshre also odine nyo nyam to me be ma. Sorry if you want them. A lot of people are still sleeping. Hey, will be the ekosi mpusu no kra. The ekosi will be one until will be a case. Makwen kakra medem aponi azan ene nkofo yi a woje no obekoso aye. Awudi enyin sayiguo nya chum ni nyina obekoso aye. Krono obekoso aye onyan. So what you say? I am for you omuhye seshe nyame bufu yi. Now omusu fra urade. Makwen medem so mu ensa guo no mbejaya. Makwen medem so mbejani ato Christ ya. Ubi ugunsa wode no meto no wasefo enye komo oso obi hwie ebufu se hwiesa obi hwie wo muja se hwiesa na wo mie na no mudin da na obi oso wo mudi mikozu atere no for what woso wudi wo mo na nkampesa wo bompa ya wo odane ne ho asɛn se wo behwa what's what we yell a bit dorsal. So what you say? This is not the time I could do with Christus. This is the time I will be you. Obey yes. This is the time. Choose who you serve. See the most if they call a people so call Jim Ransom Dubai or Muslim Bosom, a Yohonini. Obey to you. Why now I ready afan? Me pesa mi uno me dear. Me wanna fan. Me say why now I ready afan? Me pesa mi uno me dear. Me wanna fan. Abramo jadi mi mo frusani. Kete mada bodwe mwe. Me wanna fan. Abramo jadi mi mo frusani. Kete mada bodwe mwe. Me wanna fan, brother. Why now already a fan? Facebook. Me pesa mi uno me dear. Me wanna fan. YouTube for why now already a fan? Me pesa mi uno me dear. Me wanna fan. Gonna form work on you. Why now already a fan? Me pesa mi uno me dear. Me wanna fan. Abramo jadi mi mo frusani te kremada bodie mwe me won why na wo ready for wo fan ntoma me bo me dia no why na premu enwo din sei wo ready for why me pese me hu wo abosom na fa ana wo ready for why na wo ready for the wo fa nyame fa me gina ha
The way ready for me to the fan. When the way ready for. When I brought you for wine the way ready for. Me got 10 news to be. Obviously, say we do Ghana. Ni afre police. Boga bia ba ha. So what you say? He say who are you man kofu bi no. We shop. Wo mo so refise. Yare no kuri free baby. Na ko baby no omo ankasa sokra no e ba won so. Wo mo suru yare o e che Kristo. Eni ti wo woni nua o so fia bruchira ba. Nso me hu yei abrochifo bebre enam omo hard work enam nipa bebre omotumi enye enan agina so e wo Ghana. Nso ne yama wo mo yese ese wo mo ye wo ban no obidi wo na ne sister brother bra no boga ne fie na oti eni etu o ne ho coronavirus ho e ho so ya ne kodi ewu no ebi ho tu die wo shewu dwa no mwana wo de bra wo no safa na de kokoto bangemu na yare wo mu. So what you say? Nti me mabra me metiwo me mato me kra ma Yesu Kristo. Ana me nkasa metiwo me mabusuafo wo mapo me dada. So what you say Yesu o mapo me ma Christ. Nti me kra ba boa me kire se me no me bakura me no hutan. So what you say? Na makasa me kohwehwe nipa me mfa. Ti me say sa course we me ba boa me pa. So what you say? Me nya fe na me basa me ba behwehwe me mfa ho. Me kohwehwe Kristo me dru Ghana ho me koye di wosoma me na dwum ne unti na mba he. Tina ba bi de bo bra ne kokosua Kristo me so me bo me bra. That's it. Me no obi eni hwehwe ne mu. So what you say me mfa ho. Manjine wo mi ti mu nyina ne se me botin ne bra kosie wiye na Yesu Kristo ba e pie na nyimu nyama wa kai me ma masa me bebo bra dia bra obia me no obi ani asam obi ansoma me abruchire. So what you say ena me ba na hotel na meda me medical buku me hotel no from Americans and meduro ena nya fe na me be send to bento me bo me mfa ho. So we say ni patie ntini yesefa ho mawurade o ne nipa ikura na no kae e hyenenum a ena o kae ikura na nipa ye boni ayefo nti so wan fa ho mawurade e mu bebre mu bot 5 job come on e bi na. So what you say ne fu say bo mani me hia mo me the same people they will betray you. If I was you I will run to Christ. What na when you mo ono na wana na chima ono na de hia dam obe show up say obi te Ghana ne Bible nyina ne say ya bi kudi winku na ufie no wonfa obi Bible nyina no e wodifo ne abofo bi wo mo Bible ti utna na no woto waja pade so no wadwuma wo ye no sika wo ye aimless. Now you fire on to abusia for so bi mo now you fire on to kuno yire abusia so now you be able to Jesus Christ so. First ye ba si me pe bibia kofie ene ye ba ye ba setena say ye be hwe Kristo ye no obi ani asem. So what you say obi bom pa ye so betu wo obete say ye say ye say ko enti ya bra ko mate ne ga say de wo ngui o amanfo bom pempesi ye be so wo fu na sa ya ri ko de wo isu kra ye wo ye so wo fu na nkampese sika kakra ye de bia ko show mo kire ne hwan dabi you go shiwagu timi katri ni pabia open kwase ebe wim yam fie wontu ni paso yam fie wontu abusia so yam fie wontu kuno yire eba ye de ho to Jesus Christ so because ni pa ye boni ayefo na me mabra medru Ghana si mi dwa na me fa ho na me ko me hwehwe wo bo na nkampeso wo dwane me wo ti ase me nhwehwe wo mpo me manchen Yesu na me nenam no wono na de obekira me sa menye no me koye me manchen po wan je kra won tisa maba. So what you say saneti o nso obi wa bre no ho agenya me ho edi tro ene nie me ko heba yesifie.
So what you say? Hey, me tell you no. Esaya me de. Ebe man nipa bi who say this is not the time I yedi yehuntu yemfa ne yehuntu nipa so. So what you say? Yemfa yehuntu nipa so. Nso moa me kai mi so. Brother bi no ye me brother amfo. No ko Germany no be. Ye mse ye bo no bai. Owura ni munyamfo. Afedru ye na ye cheche no. Ubitimi cheche no ko abucha brabo na ka wo ba ke bo wo bai. Omo na the pressure to ni paso. E ma ni ko din senseme. E ma ni ko ye die ni ko aso ye. No wanya bibi dia babusuam ni ma no mo piafo. The same people umbe yi wama. Ntuto na so mfa ho mawurade a meka me kira wo. Ayi ade sai kwadampo ba ya me ne no kidi nkomodi asa no kan. Wo se na so me kura wo kona na ka mayimu. You see, the same people will flip against you. And the nipa bi wonim di awurade ye no, obi tutum ni ka koso kopa ahonyade e nam so de ne be ko wom nipa no nti. Me nam Ghana na metem bicycle me mfa be bia me se mani bi wo na me mu akoduro no me mfa obi me ntiase ma obi o me tiase ma Jesus Christ. Stand fire. This is not the time I put you for. Jesus. Jesus. Yes and ne ikura no mo pewasem. Ikura no mo pewasem. Ah me won brother bi wo kasa de ni abre. Ada na mo yesa na msesa. We your lesson. Woman find a lesson. Ni you say yes. O mama so ye pa mama so. Ye di ni yi mu na nka ye pe na so se wo koto didi me ya ponchene ya. Obi abre ne mo jeje di ntura ko hiba yina. Asesa ni nuanum kra bi gu abuchire. Obi chese abusu ni nye wo no a nka ba bi o mbe dakra wo ni bi. Enne. So what you say? Sana nipatie nti me ne wa kame de me ho beto urade so no ama me hyenso a oyu na eba no ebia nkame sana tie. So what you say ene kofu bi ti ba bi twetwe na me say yeso ukoto se ija aso yonkubo dise mo sensu si udi am na ye kro ye wa bruchi a wotie mu doctor say etimi bua wo e ma wotumi wo hye wo dem wo ko toilet line yakura mponi ni ubisi baby na mudi eni to mudi agisi de helicopter na nam yemu ni spray na me spray ready so wo mabinsi ye ka ni pewu wo say ni pa de dabonte the way they need kura keke the way they wrap people and get them out we be through hospital neat Boreji de ko hade Bora 37 for ni ko hade. So what you say? America for te o man ka bia nhemu na yare yekodi awei efri ayifo ho ebewura mu. Italy for nka bia nhemu. So what you say? Na eba ekutia o yenko ase tuaduam. Edru fie Ghana edru ho. Ba ye Bible ne say nka menye enye te se dia ye wa hai because kebe ye den pa. So what you say? Nti obi ba ye nyina ne say wo fie wasi no obeti wu no afadi so. Nti wo tena se na wo genya me ho na do ho tu sika so epesika mi ko sifie mi ko pedia wo ye aimless. Fa ho to Jesus Christ so no what mama ne bambo aye kese wo so no mama wa hyenso a o haw ne amane a e ba nipa so no wan kwa nkotom na nipa oni nkaye fa ho to awurade so mum abusie kura be ha me ti we he me se be busie fo ya pomia ma Christ so age me fel so ti me se me no obi ani asem. So what you say me no obi ani asem taneti nti bo Yesu abusia obi na ti wo se fa Yesu Adam fo fa hubono ne besi wuye so kan wo se di odukunu eyire ena eja eba ese mi esa for ready on fatama yin di odobusia e Jesus Christ abusia ni nti mami ko bokoro no na me peba bi mo na abusia ni nti mami ko di atro abusia ni nti mami ko botutu abusia ni nti o mami ko di ewu enne ye abusia bi hu
ha wonti enne obaba wate aburukyira wontumi hu mmorofo wo mienu no da birth control so ni nyina ne se wo pesika o akoye japade ama ne busua dam so what you say abusua ni nti emaba woni mrante bi ntimi suma wurade ye hwie mojabu ye diwu ye sanka wurade afuna firi mojam se de be ya ebebi wo mo se bi twintwa wo monem mo motumi aye adwuma kɔhwe enne wo mo sere wo so wo yare o nti ye fafon abusua fafon ni afre police ama se wo fra broche ne ba nti ye mefa na ade yare nanam o wo wie ene ti sabri ye mfe ye huntu ni paso emeya ye kuku nro so eteki bef kontra onyame se no menka de osanka wurade afiri mojam ni nyina ye wo mabusua yi di ntia ni nyina ne so obenya ba bia ma ne maame ne papa da ni wo fa ni nua bia da otimi ni nua bia ko school wo ho wie nti me ka kira wo se nipa ehye nanum a ne wo kaye ehye nanum nso de akoso nyina ma ya bi entinsi wo gidi echasamwa ese free hako so what you say Mr. Brady so make Christopher no so yetumi akoso nya humobro no matter what they say against us ani sadia cruise bi be form ho age enjoy nti utwo na so do ho be to nipa di nipa be kenti wo be nyame ho a wo be go yo dokono kwa wo be ye mobo wo be ko ombesa chichi so what you say encanity no and will be ko Ghana oh you drew Ghana oh boga say sister cry your own cry forget about everybody about who say go don't consult nobody so what you say na baby to be a yimpoyim anameboa ewi ase baby obetena wi atadu bia otene de otena bruchire so nyame a obehu so nyame ya obehu heaven the same as otena Ghana so nyame ya baby anyewa baby becho die ekosi ebema wo ma bibi wo mo so ombeko fufufro so kwa pefie atenam no si won osom ni nyame sanete so what you say because asase bi ani wa echirifunu ne mo mebe ya mo so obewu Kristo mu die koso no eyemi dawo omunkoso nye na emma abrochifu bi ye ni mra ye hoso ni hu se wurade nkopo na orempa ye wonyai na ye nua no wedi ne kura wudru so ye so be koda ben wonye si se gem obi anka metu kwan ya che wudru ha na be koda ben uti ase o chiro kakra bi ani esero so futi asore dem wo se omo fra broche no kra omo ba ye de boye bosia e me bom pa ye se wo be ye ya mu bi aba be bosia o se eme o pa odam fo nti na me ka kira wo se hwehwe Kristo na bibi di anima e chain de ekoso yi e chain de ekoso yi hwehwe awade no ma wa hyenso no wa nkodi nsensem no wa nkoto hawo ene amanim so what you say se wonyame ahada sisi amis omunye nipa omunkutati omunkutajan omunye ntutumme ye puru wo munwusie so omumhe nipa abusuminu obi a yemfa ye honkane ne di wo nyankopon hyenso nti sabri hwehwurade no ma wa hyenso na brene through her because of the event di anim no is bigger than what we are going through now amro mojanio enkodi atoro enkodi ewu enko sanka mojam fi unyame aba wan fi mojam unyame afna fi mojam because of obusu yi di nkodi ewu because of that you mo be pray ye fiefu ye busu pressure nti e bia wari egugu because we see airport one no ma make a chance we see abrosan and it be me pesika obe pesika sika ni bre aye ye chum nti edam so ma wari na gu so what you say sanity nti wo munkoso nye they should do it also wo hia boga wo mudua na mirika mumra onu mutumika fra police also wo yesa eno be mamu bi muni aba mo ho so hu se samre yini nkaso se nipa yiboni aye wo se nipa ato a wo do ho to awrade nko aso sanity
So what you say? Obi wa ba wani o woni ni kunu na tie. Na ne bra friend sisters say dey baby every day one way yo. Afi because of say ne bra ne mo a wo penti afi na oba na oye bibisi ni kunu. Afi we ne baby fridge me fa so make us fesi wo. Enti ama be oba na me busa sister wo ba wari na sa wo bisi amonsan. Di ama ye mo bebre entokwo awade nim sikani bre because oba pesu kusi amonsan be ma kusu pesu kusi amonsan enti pressure na ebusuo de ban anoso enti ama ye mo bebre ya de ne wudifo ne bia na ne akromfo ne bia na ne konkonsafo edwatwafo ensabrofo nya chom. So what you say? You know me because of the pressure of our family. Now you see what is going on. You see, on your person try a lesson. We she bibi, I mean that will she bibi. We so one for we she dear. I mean that will be she bibi. So what you say? Meaning that will be she bibi. Sanity you. Nso de omo ye nyina achi mane ma yinkofa wo beko embassy sakese no ma ye homa ni nyina so omo visa ba e wo se nka omo be yetoto embassy ni omo ntukwan. So what you say e ho nyema obi anko ho nso ma ahotomra na bibia anko so omo be se ko gina embassy se ko pe visa akoye ho konchire o mountains. You see how fake some people are. And it's in me come for Jesus Christ among. So one for 1 2 rather so now so do who to nipa so me say who be your mobo who be bru mu jenia me nipa no wasa ko jema ko hye no waja Yesu Kristo sabre obi ani abrosansie ye be hwehwe Kristo so onyame adwuma betima gina ne no die ni betima yaboa Kristo no ne mana ayira no yetimi enya wo mo. So what you say? Sama yenye. Obi ni ebemo wakoto ne pa ene wo ba bia wo benu onye ne ho ade. Na ode ho ade so ne sister na otia ware ase e wo Germany e wo America e wo London. Won pejuma nti sister no so woni ne kunu tokobo enya asam kitwa ni nyina ne se wo pesika ko hwe mpana bana ni ni ebema na wo magu ho. Enu nti na koso awade gu. So what you say? We are living in a dangerous time. But maybe Nini Bana one for quote 220. The man will be a papa. We are not suffering bra. Just to be Chiam Colani school fees. No than the fast focus school. No, I met a fonso. I could see when Joe near my school fees. The my school fees. No, stiff fear. No, near man. One member. I will be uncle in the papa. No, Mugufio. Not done a manson. Now, I call you a when you miss me to the go. And the moment some woman after police, this is just the beginning. Where and I shall say, it's no BB, not the one to Radiso. It's no BB was a woman can you know to Nipaso. No me, and can you know to Nipaso. So what I will be to woo, or be per phone call, not to woo. So Nima, or be per one phone call, not to woo. Now we jump at the end when you Jane Yamehono or fed this one way mobile. I'm for Danyamo because of your bush and you must free empty. And the Mumu said that the birth control so Munchamo. Mumu say, Mukanchami. A radicum, I said in a radicum. American Kwa, more 63 million babies. When you may and be our how many millions? Mon cancer me, Momo Sanka radio free mojam, Motita no sorting down it on the Maudia, Musika pentia to flippe, Nyachum, Enti Nipeni Munamunti, I was young Dajanti, Mussoliti on Yanko Sam, Mon cancer me, what you say? What you say? A dress and other some fears any. Because of that, it's can when you be an sister brother. When you be na me busa say if you didn't tell us sanka radio free mojam no and the bia wo dem ana wo tia no tia apartment asifie e ma gate kase da no te se mansion wo da wo bia wa mram pam wo ne dem wo twe wo ayo e kuma if you go to me to be what the ABS 1 bedroom
apartment. Or then again in the money come. No, what's the mansion? And a mini abandon the man. Why would no be under the papa? Woman, good. So what is here? No, what packet car is garage. No, what's the idea? Who go ya now by? One more Bobby. And then me catch you need to for. Say Johnny before it's too late. Baby, I want 70 on the Nipakoto, man influence and her. Who wants to send Nipa on Ninkai? So what is here? Man influence out, and then the air bra from Brasso. Sister from. So what is here? Obi to me for food, La Chaneba. Sana Cosiba, dear, you was a go. So what is here? I na Brabra Bonanka Komotoma, Nesubano. Nesubano no baba show so ekua broche de yesi abare no ko uja ya ban boa entija yemu bebre mama no bad influence amama bebre adani single women abusia womu eja womu di egu yemu bi chebunti yemu bebre disika ni breti eja yekunu no ne yeyiro no ebri mu jania mabusia me no waka mebre me munya de jania ma Christ efre ne kuri bri wo ma jania ma Kristo ni nipa ninkaye wo ma me wo sere kira wo ne ekuta wontia mani mfiri wo nsa ne ha de wo nua ketwa no wo ne obabo ne nsa mama no se oni mu a se sabre na wo nya bi ma ne de kwa yie wo fa sabre yo na nya bi de ne kwa ma ne de kwa yie ntia o che ufunu se oni mu ya wadi asai ya wadi agu ye nyam soma ye basa because of the frustration of our people from back home now. I want you to learn something. For years you are down for who born on the best year. Now woman fresh you first camera near her. Is there will be a hold on what they got? Sanity. Now see, I can't come for you. What did you see now? You mamma no. What do you say? Si can you print it into a bar? Na sister no, na Jimmy is slow. Na na mami ala chano. Pewe, ekuya na nsanya no kwa ye dan bi a wabesi nyasem ketwa. What you say? Ondi okwa ware pa ukunu ye osa na chese wo sisiu. Me busa mu kura ye se ma no, say no munya no ne mami tifio. Wo ma brochi ni habrabo no ala chane ba. What did the stars si can you print na ware agu? We see hey. And the Bama Bessia Banner in the year, or Uncle Takasi Bemian, or Money Quackran or tobacco, Sikanibility, or yet Juma the Shannon Yanum, and then the Wafasinum, and Janayiria, or Macambo Maya Hunamba Conho, or Sumabusia, Janayiro, Janakuno. So what you say? And not know why you're wire, and the dollar flip on the Iritias or Sembaba. Ne don't let free talk, none could tear so assemble because afraid you will be trouble chilly there be will be an ebusium, but baby be a conebusium. Montre me Bible, baby, rather can't say, when your car, Beman, dear, when your dear Fabra. Montre me, sir, baby, or see a backpack, you may pay you could see a sign in my busium. Montre me, oh. And it's a rather poor free movie because what's the Mitchell I go and you have a dissy catching your jar here. You rather poor free, you have a dissy catching your dear trotch by. You will be a good J Jawar here and you can't see your single mothers. Now your mom boy a woman, a buy a bit, brother, sister. Jaina me no one in the Juma. Jaina me. We should keep girls. Nebo Johnny Yamobitai. In foot to man and son, you cannot stop him. Jaibrade, when you're in the Juma. So what do you say? Hey, you man, be a deal. You were fun be a deal. And the man, 40 years, 45. Oh, no, a single mother. 30 years, what will you do? You couldn't be. Who will come there? You see, can't hear. Mammy, sister, the biggest cabin diamond of them know what you be good. So what you say? Of any major hosa. Do you move a fun?
So otumu sa wani oja ye no onyame so so kira wani gu nti ebeye den you have to go back okone chi nye yi woni ne ho it's too late aye ho nye kom she ye kan fu du afro ne ye kan fu achacha se woni mu me say ifri sabe hwehwe awurade wonya bia wadi wanya bia enko bokro no nkoje abodi ne ofie nenne ikura we beye kakra bi se wo hu mpa obekọ pension ebe kakra na ho di adwuma na ni bibiem ebe kakra ni tietie wonim so what you say because ne nipa na makoni asaso epesika ayeye eniti for dwane to Jesus Christ nye kutrubu de Christian kwasi man kwan Kristo som abrochefo munyai na monhwehwe awurade bebia bebeto bia yimpoyim ye hwehwe awurade wa ha na nkonkon betena yimu na nyame tiri di wo gwama ne nkonhumanum nyi wu abrochira ne gya ye to obonte kra me yepra ye nim ba bia ye ko anya sa yibedi nkofo bi echi di bone etie awurade ne ye nkoje aboye brasisi ame no kasa wo yiro we. Where is your wife? Sister, who could we? Kai dienti na ma wadi ni gu yemi busa kosa. Bra, dienti o nene, wo yire wonti obi dienti a. Ye jijia wadi ja Yesu. Eno party ni yeko. Just to we nyame tso na ne buofu. Ni buofu. Ye ni asofu nyina obi besi o se nyina ya bro pepepe. Ye jewu de what to say so for jina prophet anima na nsem a woka no to me nim so what you say me come chira we bibi di anim no so say de wuhuni we ye wo map we ye wo map unsa wuhuni ye wonye wo hi na poto ho me na bese unsa wo hi na poto ho ohanyini apoto ho se ya hu de onye enana mi kunu kacha wo so tu ka nra oduru neighborhood amanfo nipa be se 15 o se say obi ani ni kunu na we gina ha social distance na msene so be nye di nipa be hu ni so what you say ene wo hie wo nua kra wakata na no ntumi bi mu akasa ebi ne na te say ene wo ne wan ko hogu nua me se wei eye warm up we eye warm up nti woni tifu bia wo didi enimu ba no mprenhwehwe nyankopon hyenso onyame wanyi sika you hear only wadwen sakra so obe sakra wadwen na obe sane afiri wakwambo ni nyina ho enna fedi obebam na obejew because o kan na semi wo hyeyembo na de wo hyeyembo no so obedi ne wo hye so o kan na sem wo John 14 o se mama komentutu munyi wo nyankopon ni misumi Jesus Christ munyi mini na tena bia pi e wo meja fie ente sanka me nkasa me koma kosisi baabi amamo na se me koma me kosisi baabi a me sama ba na ma be famu baabi a me wo no mo nso mo be ho obi wa sheyembo ne freme mo frase be sisa be wonyame wonye nipa no odi atro wonye nipa no wakasa manu no de waka no saa no obeye no nti dwane to Jesus Christ Johnny. So what you say Johnny to Jesus ono kuto no woni uhwemo ono de wonna ne chi ma oda ono de ohumfunu no da but nipa ho befunu nipa ebe kakra de wunyama no na wunya biem nti afede na afei ono to nkwanta mopai saneti sister trona wadi ne court no me say yeruzumu pa ka ho dumirika go back there tell them say oboa unu kunu nyae niema toto ye omonso sem full stamp na waje ne kwambone so take it back ade bia wo chantro wa bamu age take that back na nyame woni hwinipa ntro bia wodi se bia wo nye sika akoye japade ma wo busuefo mu samba wo so watu kwan no ha wo mu yehwe mu difo mbidi hwemo
Johnny to Jesus. Johnny name. And run out with that song so you know, and I bet me. If in the queen and the drone for cocoa water close that him, fresh and nemco. Would the baby a question who see what walk on your car home, Johnny got to a doctor? When we resume back, that will be the first, as they say, appointment. Go and take it out. And yes, when you make full more. Who you are in it? Now we'll go and son. Be wise. What? Omo party na sen ko obi because omo munya me no omo mfare no omo mfane nya boge no omo de na yeso omo so hia nko don't go there ma obi hu Christianity samba sister adwa was sakra obi hu ma nya show off nko ye kotrobo dwe kosia ma nko Kristo so na no die wo so be fe wo fa nanum me kasa kire benyansafo me kasa kire de nani abre ehwehwe Jesus Christ me kasa kire de wo penkwa nyesa dia samda yeso me kame kire na me dia me se me dwane o ha me mfa busuani ho me mfa ha me nyane Yesu Kristo ye ku ande awo me mfa ho me kame kire wo oti ase o ka wo ya me maame na se minya Yesu wo medi wachi a wo watwa wrong with me wonhwe ya manim kura wo hu biem wonhwe yi mi hie wo me wro me pa wo hye mo tom kola because wo pesa wo jimi Jesus Christ and in free me nsem declare your Christianity ne ku abusuani ma honhom nyina me se wo be hu oda Yesu wo be hu oda Yesu wo declare your Christianity honhom ma wo abusuani mu wo be yu ba ko ama wo be hu abusuani mu you say if you must say you say it in your dream. You will say yes, you're not buying down to them anymore. You are done. Or maybe you to try. Or maybe you better sacrifice you are from me as a cop. Also, on Kaya will be back up. Or maybe you want do it. Yes, yeah. Me papa will fasten. See, I say, me papa will be a year or coyenti. No, a bank or no, coupenti fee. No, I say, Nessica, who bet me a sou, and they say, I buy one watch. Full stamp position name, so to me, can take 25 million. No, I share, no, hey, but you're kidding, right? I draw. Well, you know, said you only be, so a sea mansion, no, die by. I draw when you make this so say, we are both for sir. Umana wa wane ho. Uda so na yefo. Nso so chacho enchacha bansa bema woni no ye kro hu no mebo no woni na he nti bede na nkola na nyina be mpanipa. Mi busa kosa. Udi atro na tete mofrei. Ade. Ne membe bi so bo mo yire no mbaba ta henya. Ne yire nyi pay yakuya. Aye basi be physical. Ya masi be wo chichi bradue. Wo mo bo bebre. Unyame pe ababi dia botin. Wo mo bo ofi physical wanya bi. Uye adwuma unye ni kwa na de ada. Unso wo mo bo bebre. Me no waka medwane. Wote? Ni etumroje enyuma. Ni yi nkofo fifiri wo manyuma mu. Ni etututia nkofo. Mi hu bia nso a wewu a yesie no dampo ba ko mumpo e wo fio ye you say ya na busu pani abetena se mom yen kan ho na de no wa hwe be sei e wo se kan ho ne yakoba na ebe num sikasa ye de tam beto so jani to Jesus me se me mabramato me kra ma Jesus Christ me ni busu ni bie ni asem we busu ni na tie me mfa me focus e was some encourage ebe wie pay we awrade mu na opie na ni monyam mu na me tip to bento popopo me tumenya taban na metu no bie ni ase what you say me meton ma ware e ma wo yie yonti e na me sanka awrade afremfiri mojam e ma wo yie yonti menye say dia ye ni atinka ne ejimfo say dia Kristo aba kokwaja hene ye ni ate kakra yi kura me hu say
ye hu baby ye gina nti ye so efiri na di koi ya fire ho adwen se ye bedwane ato Jesus Christ na ntura ye dia e ma ye nye bibra mo ye jadie no sanete so what you say nti wodo for ene me come for Jesus Christ amon wo bie na ne nsem o hwehwe o gina pono na chi bom o se wo betie na wo bebi o bebam wo ye nyame no kofo wo hwe se de wo bewu akohia na ye ne ya nti wo ba ne nsem sabre we privilege wo ho na se wo chen na wo me ready ba ye ntam de anye brother wo bewu sa akoko wo be ye mobo so what you say wo be ye mobo o mo wi wo mo japade wai ama forecast ni sisi abontin o de koi me sin ne wo sika o fra party ko emma social distance so what you say wo hia wo ni wakata ahwene wo sin kura wo hu no wasere wo hu se so what you say nti sabri ijade to Jesus Christ the eba yesu ne hu Revelation chapter 9 unya dade akenkan what you say ya sheda punu e de say entutu mebi so mo mehawo busumi num busumi pole Revelation chapter 9 enum so mehawo oso mehawo ai me kachira obanyansafo sasabre ye dwane no nyame nsisi o no mfa na hyenso no mo maso e say yes nkofo bi di vaccine bi ba ye de ba be ma se me se di enim no soso sen di ye hu oti ase e be kakra wanya untimi ntukwan untimi nkono waba odwuma yi be yi wadi omo mbetimi egina ene omo mama omo ho kwan ama ho nkonkran betena wo mu omo ne betimi egina di edi enim a eba nti ye fi sabe we nia boaboa ye ho ye sugo rade so o ka wona semu e de say Joel chapter 2 verse 28 o si di ekire no me hwie me honhom agugu nam nyina so prio ne rade hwie ne honhom so because o san kan asemu e wo Romans chapter 8 verse 9 o si so bi ne Kristo honhom a o nya ne dia nti cheke wo ye se wo Kristo honhom a nche wo nya ne dia enti ma yam shisho ne jani forget about everybody run to Jesus Christ prio so be ne Jesus Christ o de no mo jani bia so o se so bi ne Kristo honhom a o nya ne dia kutru bo dwe Kristo ko sie ma nkwa Kristo so me mi busa Kristo honhom wo bi anka nye two face kan ko ma krusi ko hwie nsan hye nyame bufuo na ato na wo bodge so no ma uti ase ken ko sister Chicago for Ghana first o mbe giant sengu kan si wo so what you say o mo hye nyame bufuo na adu tie ko hyase wo no madue ene mi tufo wo se wo na wo som nyame foforo no o ma won yaw do so Psalm 16 verse 4 wo se wo remie na numpo no wo bo ndin obema wo ye wado so wo hwie wo mu jase hwiesa Jamio we are living in a dangerous time man ka jawa minue na sa me kanso na wamfa me wi madwuma wondio no nya me de matena ha me bo kokko me kanso man kantam sa man kan ne me kasa wi ma hokro me nsafi moja ho sensema ba yi wamfa na sopo no wontu ho na mowa wo firi wi asim ha me ni moja ho fo bi me wi madwuma ote me wi da Yesu beba photo yi obetwa kyerɛw obetwa sa video yi kyerɛw sa wukyerɛ na wo heme obetwa kyerɛw because wonyame wonya bibio agye so wo bokoko ansa o se ansa na wiase beko na wiye no ye be kansa mpa na fa wiase nyina ebi no wayi mi ti Facebook kwa yi hu keti Roman Accra La Paz mi yi ebi wo mu mi sa me yesofo because me mo kreleka wonam ye nkwase afo yi so na be kasa kyerɛw sanetie nsubi kura de onam ni mu kan ye powerful cha wo sofo no a wo hyeche kutu na promokuta no esisa so what you say we are living in a dangerous time and danger is ahead we cheat the air who knows Mr. Radiso hu ye mobo
Awurade hu ye nkra mobo hu ye mobo ne so be hu ye mobo so a ejina ye ho brase si be bulo ni ye de na ye Nyankopon na ya mfa ya no fafa imum na be ye Awurade wa bra yakoma ni ho a Awurade so be sane firi nanim nyam mu na oba be hu ye mobo osim fa wiase adamfo Bible ka James 4:4 osi aware sayefo munim se wiase adamfo fa ye Nyankopon osi munim se wiase adamfo fa di o fa wiase adamfo no mamimie ho James 4:4 mamimie ho bi o Bible no yenko James 4:4 esa agro James 4:4 me boa bi o Bible no ko bi be kase mamia no tem se bi Bible no ko James 4:4 me se me ye bi e ana me ho pre me hu me bo se me yam ha James 4:4 oh James imba isi ko James ye Yakubu James 4:4 yes echi no ye Yakubu wuma no etire nan nchichemu nan ose aware sayefo munim se wiase adam fofa eye etane wo Nyankopon enti obiara ope se oye wiase adamfo no ogina ho se wo Nyankopon atamfo ote ye fe wiase adamfo ntu nyame echi wade ne ye ene ye fra papa se bone ne ye fra bone se papa woni chio se breya wo jane yira wo ware foforo yi sister nyejo mamu no ko wo se nyejo mamu nti no bere ma jane yira de obe ware no wo se aware ye invite wo so ye Kristo ni woni papa ne bone na wo kokotrem na wo boje so kuya aya ko wadi ne de wadi na se nyagro me de minim kura me hu Christian love de ye ni mani fo asofo bi ko gina ho ni chia se bra yi wo ware wo yire ko so mu bi sa ya adore e ma ne ba me de minim so ko Christian ko sia man kwa Kristo som o mu ko support me si munnie mu yesa munnie ya febie sedamfo nti ya jiji bone so ne tumu difo ya o mu gu social media mu a be ma besia ba na oboduku no hye na bodu seku ha na mu di akire o mu pie so mu be kasa na mu di akire mu soso guess mi enu free ho ahoni betina e mu agege so mu se efe mu maso nkoye bi na onya bi shaking ground so a you kidding ti mu so ye Christopher mu kantre ready mon kantre na samo so mu ye Christopher mon kantre no because mu ye Christopher mpa nkadi wo chiri no kamo be chiri kamo fa wiase damfo da kamo nye omu na mo boje won so konkonsa eno na mo boje so dia bro eno na mo boje so eno na mo share eno mo ni je ho afedi de hia da ba ya mo tie mu fere wrade na kamo na de hia da ntomo no mo na mo bu wrade sai supposed to take to me sorry I was like got now maybe 2 hours supposed to 45 minutes more to me got na stadium e body ball so ma stadium wo so by a president radical am wofu nti wo se nyame nya de to me ko sire power party ase nso ye bo all night so na wofu nti wo nyame wanya de to me ko gina konkonsa ko 2k nso ye preachia na mo wofu nti wo nyame wanya de oni mo bia koma oni mbebi obi agina oni bebi obi agina aka wo bi nko nka no to aka metia kama dwuma ne se ka unite fa na to fa na kwa me preaching they don't like it but first no me kukuru wege so what say obi so they say Jesus ko nsuo no ende na meme ye ne je mame no to yi ne sirem ne nufu ende na mo ne je they love it as soon as onyame de ne saka me preaching Timi me show na me hwese me road na me nam so no eye wo hia na block afri me Facebook sanete me show me check on me wo se road me nam so no eye wo bufu pe na block afri me Facebook sana me kono
because of the me na you hidia and you mean ni chakra sanity Mr. Radi so my entiasie Mr. Radi so won hu ye mobo wo ma ye ni hu akira de ni hu de eba ni yetumi adwane ato Jesus Christ wono de o ho ba ne nsem so wo betie ne na wo be biebro na obebam no de ni kini si dan mu no yi ka nim no so start ya ye be hu bibia wo be dwane befa entutu mabufu pese min kumnya ho ya ewudie konkonsa ne ntinchicha ayirfa sam ye be hu bibia obefa ye be hu bibia be yedi na ni be kire abosom ye be hu bibia ombefa misrenya meso wo hu mobo o ma wonya ne mfiri wonnam te se de wonya ne me Jesus Christ me dawase shawani munyame okese so odi nkonim me dawase so ma wadom adoso me dawase so na madom ni mobruhunu so ena me mu akasa kire wo ma me so se masemi nkugu asase paso masemi mmomura koma na mfansa kraye emre wo ma ne firi ne kro wo ma nko mbo ne hu bimu na wo pi woni munyama obi so kɔ ne nkotodwanim na wo sra wo bɔ ne fafire wade me sra wo wo yakomo mu kalifo huni mobɔ ne fa ne mfom so ne ne mra to kye no ne fa ne ka ahini ma no me da wase se me anka me nsa na me mfata mfutuma ne nso na anka me ne wan abosomsomfo ba te se me o ma oba fa me mu akasa kire wo ma eni munyam ne yeye enase ne nkamfo nka odin o ye ne Awurade Yesu Kristo edin muti amen.